हेर मर्सङ्गी खोला यो चाहिँ हो मर्सङ्गी खोला याक खोला होइन त मर्सङ्गी खोला हो यो चाहिँ ब्राका भिलेज अब हामी ब्राका भिलेजमा पुग्यो अब हामी उति माथि गुम्बामा जान लाग्यो है लेट्स गो माथि गुम्बाको नाम चाहिँ सङ्गक समलिङ मोनास्ट्री रहेछ एकदम दोहोरो ठाउँमा रहेछ है Braga Sangak Samling Monastery. Yeah, that unique so shouldn't do that. It's so unique, man. Yeah. Sinta खतरा रहेछ त Wow, yang semua Hey guys, so beautiful, man.
들어서 와우. Going back together. So that's all for today. Thank you for watching.